Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mande-mande Bapak Ibu peserta tadarus yang saya hormati, marilah kita mulai kembali tadarus kita pada pagi ini. Kita masuk juz 20 ya, karena Pak Herman dalam perjalanan dari Jakarta ke Dumai ya, jadi mungkin yang akan menggantikan untuk pengatur sebagai yang menentukan urutan yang membaca Al-Quran nantinya mungkin kita minta kepada Ibu Erna Justi ya, dan Ibu tetap sebagai pembetul pengkoreksi ya, membetulkan bacaan kita. Baiklah, kita mulai saja Ibu Zurniati ya sebagai untuk mengkoreksi ya kalau ada kesalahan, ada yang tinggal misalnya. Baiklah, kita mulai saja. Silakan yang pertama dulu. Siapa? Bu Azbi kah? Atau Mandetati? Silakan ke Bu. Yang pertama Mandetati, yang kedua Ibu Mandeneti Suharti, yang ketiga Ibu Warniati, yang keempat Desmi Roza. Nanti saya terima Bu ya. Empat dulu aja Pak, nanti yang tahap kedua nanti. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu akhriju ala lutim min qaryatikum innahum unasun yatatahharun fa'anzaynahu wa ahlahu illa imra'atahu qaddarnaha minal ghabirin wa amtarna 'alaihim matara fasa'a matarul munzarin. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladzina astafa. Allahu khairun amma yushrikun. Amman khalaqas samawati wal ard wa anzala lakum minas samai ma'an fa'ambatna bihi hadaiqa bahjatam makana lakum. Boleh tadi bahjatim. Oh ya. Bahjatim. Ya. Hadaiqa zata bahjatim makana lakum antum bitu syajaraha Ailahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun. Amman ja'alal arda qararan
وجعل خلالها أنهارا وجعلها رواسي Waja'ala laha dua lamnya Bunda Tati. وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء Yaj'alukum ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فجا Faujam ya nih, Faujam, Faujam. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما Oniati walam tuhi ya, jangan tuhid, nggak ada tasdid tonya, panjang hinya. ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون
ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوا داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي مر السحاب. Wahia tamur, bukan namur ya, tak. Ulang lagi nih, Oniati. Ya. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. Allahumma rahmatna bil Quran sila ni Emma. Oh, Desmi Rosa. Ya. Mik nalun tak buka lain. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'in yawma idzin aminun wa man jaa bis sayyi'ati fakubbat wujuhuhum finnar hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun innama umirtu an a'buda rabba hazihil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atluwal Qur'an faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malu. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim tilka ayatul kitabil mubin natlu alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum
Ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi. Ya, tot mati nggak boleh dipantulkan ya, tut, di dalam aja bunyinya. Jadi jangan tut, nggak boleh dipantulkan karena tot bukan huruf qalqalah. Alal ladzina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin. Wa marhamna bil Quran. Siapa ini Erna? Ya, Allahumma arhamna bil Quran. Untuk pembaca selanjutnya kita minta kepada Pak Ahmad Hatta, Sasni, Andung, dan Bung Azbi. Kepada yang baru masuk, kita sekarang membaca halaman 386. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Minasyai'in ya Pak, jangan saya. Minasyai hurufnya shin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya, dilatih-latih ya Pak, masih belum shin yang dibaca minasyai ya. Latih-latih baca shinnya. Baik Bu. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i فإذا هبت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجائلوه من المرسلين Pelan-pelan ya Pak. Faltaqatahu, ada dua ta besar dan ta kecil. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu aynin li wa lak la ta'tuluh asa. Wakaf kayak gitu diterusin ya Pak. La taqtulu asa, diterusin Pak. La ta'tuluhu asa ayyan fa'ana aw nattahizahu walada wa hum la yash'urun. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula aghabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin
وقالت لأخته تسيه فبصرت به Ada wakaf di فبصرت situ, Pak. Li ukhtihi qusih. Ada wakaf di situ. وقالت لأخته كسيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراجع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يغفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله. Wa marhamna bil Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فيترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه Tansarahu ya, bukan tansarahul ya. Tadi dibacanya tansarahul. Ulang lagi coba. Fa'idzal ladzi, coba ulang lagi. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه
قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما أن يبطش بالذي هو عدو Maduri. Lima ulang Bu ayat boleh Bu. Ayyabatisal, nama boleh ayyabatisha billadhi. أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني Aturi boleh ulangnya. أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون خبارا Jab, bukan khak ya, tapi jabbaro. Ulang dari illa. dari mana Bu? Illa. إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون Innal mala ayat. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من النار sampai dulu. Ininya kepanjangan makanya. Iya. Iya, ulang lagi. ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفة Ada يترقب ya khaifai ya, bukan khaifatai, nggak ada tainya. Coba ulang lagi deh. فخرج منها جائفا Tasni kha bukan ja ya, khaifai. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم قال رب نجني من القوم الظالمين Lanjut Andong. Andong bisa? Bisa. Walamma tawajjahu tilqa. Tawajjaha bukan jahu ya. Walamma tawajjaha tilqa madyana qala asa. Walamma tawajjaha tilqa madyan qala asa rabbi diyani sawa as-sabil
Walamma warada ma'a madyana wajada alaihi ummatan minan nas wajah Ulang aja dari ummatan minan terusin. ummatan minan nasi yasqun langsung ya Ustaz. Terusin. Ya, terusin. Ummatan minan nasi yasquna wa wajada min dunihim imra'atain. Ya. Wa wajada min dunihimum ya, nihimum. Wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Qala ma hatbukuma. To, dipantulkan to-nya karena to-nya huruf qalqalah. Ulang lagi coba. Qala ma khatabukuma. Ya. Qala la nasqi hatta yusdirar ri'a hatta yusdirar ri'a wa abuna syai'um kabir. Ya, nanya panjang siapa tadi? Andung. Ya, andung. Panjang dan wa abuna syekhun kabir. Andung ulang dari hatta ya. Boleh. Hatta yusdirar ri'a wa abuna syaikhun kabir. Fasaqolahuma thumma tawalla ila dilli faqala rabbi inni lima anzal anzalta ilayya min khairin faqiro. Fakir, matikan rohnya dong. Oh ya. Lima anzalta ilayya min khairin faqir. Faja'athu ihdahuma tamfi alas tihya qalat. Terusin dong, ulang dari atas. Yahya ing ada sol. Alas tihya im qalat inna abi liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Falamma ja'ahu wa qassa alaihi panjang punya. Falamma ja'ahu wa qassa alaihi al-qasas qala la takhaf najauta minal qaumiz zalimin. Qalat ihdahuma ya abatistakfir. Ya, diteruskan ya. Ulang dari ya abatistakjiruhu in. Ya abatistakjirhu
inna khaira manista jartal qawiyul amin. Qala inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hatain. Ya, iyanya tidak panjang ya. Ulang. Ihdabanatayya. Ihdabnatayya hataini ala anta jurani thamaniya hijaj. Nggak ada panjang jatnya. Thamaniya hijaj. Thamaniya hijaj. Thamaniya hijajim fa in atmamta ashram famin indik. Wa ma uridu an asyukka alaik satajiduni insya'allahu minas solihin. Qala dzalika baini wa bainak ayyamal ajalaini fadaitu fala udwana alaihi. Wallahu ala ma naqulu wakil. Lanjut, Bang Asbi bisa? Siap. Ya, silakan. Sebentar. Falamma qada Musal ajala wasara bi ahlihi anasa min janibi turi nara qala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha bi khabarin aw jathwatin minan nari la'allakum tashqalun. Falamma ataha nudiya min syati'il wa wadil aymani fil buqatil mubarakati minasy syajarati ay ya Musa inni minasyajarati ay ya Musa inni anallahu rabbul alamin wa an alqi asak falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannu walla mudbiran wa lam yu'aqib. Ya Musa aqbil wa la takhaf innaka minal aminin. Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'in waqum ilayka janahaka minar rahbi fadhanika burhanani min rabbika ila fir'auna wa mala'ihi innahum kanu qauman fasiqin. Qala rabbi inni qataltu minhum
قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك قال سنشد عضدك بك بأخيك ونجعل Ketinggalan dalnya abudaka. Oh iya. Qala sanashuddu 'abdaka bi akhika wa naj'alu lakumas sultanan fala yashilu ilaikuma bi ayatina. Ketinggalan nanya masih wala yasiluna ilai. Ketinggalan nanya. ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. Falamma ja'ahum Musa biayatina bayyinatin qalu ma hadza illa sihrun muftara wa ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Wa qala Musa Rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min indihi wa ma takunu lahu aqibatud dar innahu la yuflihul zalimun. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fa awqid li ya hamanu 'ala tini faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu minal kadhibin. Wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqqi wa dhannu annahum ilayna la yurja'un. Fa akhadnahu wa junudahu fanabadhnahum fil yammi fanzur kaifa kana aqibatul zalimin. Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yawmal qiyamati la yunsarun wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'nah wa yawmal qiyamati hum minal maqbuhin. Walaqad atayna Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula basaira linnas. Dari mau langsung? Al-ula juga boleh. Al-ula basaira Al-ula basaira linnasi wa hudaw wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Untuk pembaca selanjutnya kita minta kepada guru kita Zurniati dan Safri. Safri kau nak tahu kalau buka kemik apa bapak atau ibu nak tahu. Safri lah. Terus selanjutnya kita saya minta izin mau keluar. Mau ke Hasani silakan lanjutkannya.
Oke, ya. hadir, jadi belum dapat giliran. Sorry. Saya Siapa? ntar habis aku ya, habis saya ya. Ya, ya. Ya, assalamualaikum. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengar nggak ya? Maaf, Ya, saya masuk bisa membaca tapi nggak melihatkan wajah. Mungkin bisa sesudah itu gilirannya. oh ya, Mandi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك bukan nunnya sepertinya enggak diiniin. Walakirrah, right? Coba ulang. ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا
وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Ya, untuk Allah marhamna bil Quran. Untuk remaja selanjutnya silakan Mandeh Nurbaiti ya. Manda Ben, oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين Ulaika yu'tawna ajrahum marrataini bima sabaru. Ulaika yu'tawna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanatis sabbi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sayyi'ata Mandeh ya, sayyi bukan sabdi ya, bukan baik tapi ya. Sayyi, right, okay. Iya. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Excuse me. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha.
wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qalu inna tabi'il huda ma'aka Nutakhattaf. wa qalu inna tabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina awalam numakkil lahum haraman aminan yujaba ilaihi thamarat kulli syai'ir rizqan min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnul warithin. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasula hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura Wa ma kunna panjang kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Allahumma arhamna bil Quran. Untuk pembaca selanjutnya Safni, yang kedua Bu Imarianis. Silakan. Ada yang baru itu Bunda. Oh, CO Dau Istiqomah baru. Pak Safril baru. Assalamualaikum, saya Zalmetri baru. Oh, iya. Baru juga. Iya. Syafril laki-laki ya. Bisa Safril buka kameranya. Ibu Zalmetri mirip sama Bu Irmarianis, Bu Ima, Zalmetri, ya, yang belum ya, Syafril, Ibu Irmarianis, dan Zalmetri ya, dan CEO Dau ya, bagian Syafril dulu. Silakan bisa dibuka kameranya. Boleh ayat berapa dan surat apa? Saya ketinggalan. Sekarang halaman 93, kalau suratnya sama ya, surat Al-Qasas ayat 60. Halaman 393. Ya, 393 kalau di Al-Qur'annya sama. Surat Al-Qasas juz 20 ayat 60.
Silakan Bu. Apa saya aja dulu Bu Neti? Ya boleh. Siapa yang dulu aja deh, kalau soalnya dulu kelamaan yang ditunggu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum min syai'in fa mata'ul hayatid dunya. Famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairun wa abqa afala ta'qilun. Afaman wa'adna wa'dan hasanan fahuwa laki kaman matta'nahu mata'al hayatid dunya summa huwa yawmal qiyamati minal muhdarin wa yawma yunadihim fayaqulu aina allazina kuntum taz'umun. Qala allazina haqqa alaihimul qawl rabbana haula'i allazina aghwayna kama ghawayna tabarra'na ilaika ma kanu iyana ya'budun. Iya. Ilaika ma kanu iyana ya'budun. Wa qila ad'u syuraka'akum fad'auhum falam yastajibu lahum wa ra'awul 'adzaba law annahum kanu yahtadun. Wa yawma yunadihim fayaqulu mada astagfirullah. Wa yawma yunadihim fayaqulu wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin fa'amiyat alaihimul yawma idzin fahum la yatasaalun.
فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار وربك يخلق ما يشاء ويختار Ya, wayaktar itu panjang ya Bu, panjangnya boleh sampai. Ya, ada alifnya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyar. Iya. Ma kana lahumul khiyar. Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Wa huwa Allahu la ilaha illa lahul hamdu fil ula wal akhirah. Fil ula panjang U-nya. Lahul hamdu fil ula wal akhirati wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Allahumma arham. Allahumma bil Quran. Ya, silakan boleh Zaineti. Netri. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibuka kameranya. Bentar. Ya. Silakan Bu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kalau Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau bisa zalnya lu ya, jangan zai ya, tapi zal. A'udzu di ujung gigi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun khairullahi ya'tikum bidiya afala tasma'un. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun khairullahi ya'tikum bila ilin taskununa fi afala tubashirun.
Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi walitabtaghu min fadlihi wala'allakum tashkurun wa yauma yunadi Wa yauma ma-nya tidak panjang. wa yauma yunadihim fayaqulu aina syurakai alladzina kuntum tazumun wa naza'na min kulli ummatin syahidan faqulna hatu burhanakum Hatu buroha panjang hanya burhanakum fa'alimu annal haqqa lillahi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbah bil usbati ulil qurwati id qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin wa bataghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Sudah ya, Bu? Sebentar ya, saya mohon perhatian. Ibu bacanya sudah bagus, tapi mungkin Ibu Zurniati Ya, membiarkan Pak, yang dengung-dengungnya yang kurang ya. ya. Sekedar Dengung-dengung. lancar aja Ibu, Ya. dengung-dengungnya belum ke bawah gitu. Iya, maaf ya saya. Iya, dengungnya Ibu harus belajar tahsin lah dikit-dikit ya Bu ya. Soalnya dengungnya belum ke bawah sama sekali gitu. Lancar doang. Tajwid dari awal. Ya, tajwidnya belum paham Ibu. Lagi belajar terus, Bu. Maaf. Iya. Nah, Ibu belajar tahsin biar diajarin tajwidnya gitu ya. Apa yang didengungkan dan panjangnya berapa. Ya. Yang salah saya lagi belajar sama Dai Rantau Minang Daram di Jakarta. Oh iya. Ya Bu, mudah-mudahan bisa Ibu pintar lagi ya. Dengan berlanjutnya mudah-mudahan ya. Untuk selanjutnya siapa tuh? CEO ya? CEO Dawi Istiqomah. Silakan buka kameranya. Ya. Zur, ini duluan ke Zur. Iya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sambung. CEO. Iya, CEO. Oh, jadi saya. Iya, buka ya. CEO. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Iya benar ya. Ayat Iya, iya. berapa? Betul ya? Iya, iya, iya. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصحاب الذين Balik wa asbahal bukan habal ya. Wa asbahal. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Oh, saya perkenalkan dulu Bunda-Bunda. Jadi beliau ini sering ngasih jadi imam di Rumah Gadang Surabaya dan beliau ini khufat Bunda, penghafal. Alhamdulillah. Nanti kita sambung ya, kita baca sudah ini ya sedikit. Masya Allah ada qari kita, ada qari'ah. Insya Allah. Bagus suaranya. Udah semua ya? Udah semua, masih ada yang belum? Kalau masih ada yang belum, dilanjutkan yang belum. Soalnya nggak kelihatan di sini. Udah semua ya kali ya Mande Minang ya? Mande Ben ya? Syafril itu siapa? Syafril kayaknya belum ya tadi ya. Siapa? Syafril. Oh iya, Syafril tadi ada tapi. Ya masih ada tapi belum. Iya mana orangnya? Off kamera dia. Silakan buka kameranya, Syafril, silakan. Oh, mungkin hanya mendengarkan. Ya, kalau nggak bisa buka kamera, bisa baca, silakan baca. Iya, nggak buka kamera juga boleh, tapi bisa nggak nyaut juga orangnya sih. Ya udah lanjut aja. Ya, lanjut aja, ulang lagi dari awal, bacanya setengah-setengah aja, karena udah mau hampir tamat. Yang pertama tadi Bunda Tati ya? Iya, sekarang
Ya, sekarang 85 Setengah ya. sudah benar. Setengah 85. aja. Ya ya. Sekarang Iya, ayat 85 tuh. Ya. Ayat 85 Ya, ya. oke sampai itu. Oke. Ya. Angka Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Dunya nggak panjang ya Mandi tadi larot duka ila maksud. Jangan tertahan di dunia karena dunia tidak panjang. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Masih tertahan dunia. Jangan tertahan, jangan duka ya. Larot duka ila. Dicepatkan. Laradduka ila ma'ad. Iya. Qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitabu illa rahmatan mir rabbik. Fala takunanna dhahiran lil kafirin wala yasuddunaka an ayatillahi ba'da idh unzilat ilaik wad'u ila rabbik wala takunanna minal musyrikin wala tad'u ma'allahi Tahan Mandeh. Wala tad'u ma'allah. Jangan tertahan di karena tidak panjang. wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah lahul mulku wa ilaihi turja'un. Shadaqallahu adzim. Lahul kulku bukan lahul mulku. Lahul hukmu. Astagfirullah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Terima kasih Mbak Ben. Allah marhamna bil Quran. Untuk pembaca selanjutnya Bapak Ahmad Atta, yang kedua Desmi Roza, dan yang ketiga Sasni. Belum. Saya Iya, mandi dulu, mandi neti dulu ya, lupa. Pak Ahmad, mandi neti. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna an yaqulu amanna wa hum la yuftadun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Am hasiba alladhina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Man kana yarju liqa'a fa inna ajalal. Kenapa? Liqa ya, bukan laqa tadi, mandi bacanya laqa. Liqa Allah. Yang tadi yang di bawah liqa tadi bacanya laqa soalnya.
Ulang dari man kana. Kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'atin wa huwa as-sami'ul alim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Ya, Allahumma arhamna bil Quran. Untuk pembaca selanjutnya Pak Ahmad Hatta, terus Desmi Roza dan Sasni. Silakan Pak. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. صدق الله. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. Maaf. Coba diulang. Maaf. Coba diulang dari illa itu
Ibu. Iya, famsi amanya nggak jelas tadi Bu Adik, coba ulang lagi deh. Illa famsi ama, kayaknya berhentinya nggak tepat kayaknya, coba. Bu Adik. Illa khamsina ama. Itu Nah, dulu. Ya. Tadi nggak kedengaran. Ya, terus Asni. Yuk. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه Fabtaghu indallahir, tasdid ya, ditahan dulu sebentar. لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا Asli hirriz itu rohnya tasdid ya, belum ada penahanan tasdidnya. Ya ya Bu. Fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamun min qablikum wa ma 'alal rasuli illal balaghul mubin. Ya Allah marhamna bil Quran. Untuk selanjutnya sambung Asbi, sesudah itu Mandeben. Awalam yarau kaifa yubadi'ullahul khalqa thumma yu'iduh inna dhalika 'ala Allahi yasir. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'a khalqa thumma Fabada'al khalqa thumma Qul siru fil ardi fanzuru kaifa fabada'al khalqa thumma Allahu yunshis thumma Allahu yunshi'un nash'atal akhirah inna Allaha ala kulli syai'in qadir yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u wa ilaihi tuqbalun wa ma Kebalik tuqlabun. wa ilaihi tuqlabun wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama' wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nashir.
والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. اللهم arhamna bil Quran. Silakan sambung Mandi. ولما جاءته رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا Maneh Ben yang mana yang disambung? Ayat 24 lagi. Ayat 24 Maneh. Fama kana jawaba qaumihi. Halaman Iya, 499. benar. Sorry, saya ulang ya. Tadi ada yang bicara waktu saya baca. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma Bukan itu Maneh. Ayat 24. Fama kana jawaba qaumihi. Ayat 24. Wow. Tunggu, Al-Quran ini kelihatannya hilang satu halaman. Oh, no, I'm sorry. I was wrong. Okay. Astagfirullahaladzim. Fama kana jawaba qawmihi illa an qalu qatuluhu aw harriquhu fa'anjahu Allahu minan nar. Inna fi dhalika laayatil liqaumin yu'minun. Wa qala innama اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. Udah pada nggak ada ya? Sudah habis semua. Sudah habis semua. Kan setengah, katanya setengah tadi ya. Kalau nggak terusin aja sampai halaman Mandeh. Soalnya masih ada 2 halaman lagi nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba wa ja'alna fi dhurriyyatihi nubuwwah وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين
العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. Ibu tolong diulang dari illah. إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة وأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم
الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. Lagi pilek Mande, jadi suaranya nggak bagus. Allahumma rahimna bil Quran, untuk diselesaikan sama CEO tadi mana? Masih ada? Selesaikan Pak CEO. Selesai kan? Udah sampai 20 kan? Satu halaman lagi. 401 sekarang. Satu halaman lagi baru 21. CEO silakan, satu halaman. Buka kameranya, masih ada? Mungkin boleh nggak sebagai penghargaan dari kami yang qariah yang imam di masjid tadi ini CEO itu yang CEO masjid Surabaya boleh nggak? Hah? Ustadz Iqbal. Ustadz Iqbal boleh sebagai penghargaan dari kami boleh menyelesaikan sampai halaman terakhir 20. Al-Ankabut 29 39 Ustaz. Iya. Iya, 39 sekarang. 39 wa qaruna. Iya. Qaruna. Ya. Siap. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Videonya Ustaz. Iya. Apa? Bismillah. Wa qaruna wa fir'auna wa haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. Masya Allah, jazakumullah khair. Alhamdulillah.
Eh, udah Silakan Bu, Bunda. baca apa Ya. dulu? Ini ya doa khitmil Quran ya. Ya, doa khitmil Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, Ya, ya Allah, dengan Al-Quran, karuniakanlah kasih sayang-Mu kepada kami. Jadikanlah Al-Quran sebagai imam, cahaya, hidayah, dan sumber rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkan kami jika ada ayat yang kami lupa mengingatnya. Ajarkan pada kami ayat yang kami bodoh memahaminya. Karuniakan pada kami kenikmatan membacanya sepanjang waktu, baik tengah malam maupun tengah hari. Jadikan Al-Quran bagi kami sebagai hujjah, ya Rabbul Alamin. Sadaqallahul azim. baik, Ibu-ibu, Bapak-bapak, kita doa penutup majelis dulu ya. Setelah itu kita diskusi ya. Mungkin karena tak ada Iqbal itu, Ustadz Iqbal apa? Qori ya, Qori Iqbal. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.